We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Babaeng piskal, giposil, patay sa Digo City sa Davao del Sur. Sospek nga igsuon, arestado. Kaso sa dengue sa Upol, Misamis Oriental, misaka. Low pressure area, magpaulan sa Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.